Ia misaotratsika rehetra manaraka izao ty zany afatsy kely hoe ty zany a atao tsy faninanana ny anaovana ty fa fomba fitezana vatana zany a fa tsy mety le faninana fa entina ivoarana de firaisan-kina zany ny zava-dehibe zay le de aloha fanaja koa ny tena mariny aloha fanaja Tsy anona de izany de zay le